mah teh hayang boga anak kos dia mabur dia ka ditu loh. Gitu. Mak, ampun mak. Aing janji mau degel deui. Mak, mak. Mak. Aduh, aing iluan jeung si Bajagal. Diusir ga aing geus kieu mah kumaha ya aing. Ngesan plong ngalana. Nyabar naon kalau pas sirum. Ai, oh naon. Aing dia kriyo. Digegel delman. Nyabar naon deh coba nagewan. Kalau pas sirum deh ge. Aya nuan gitu buahna. Buat aing hayang metis. Boga uhan dia main share-share ka mana ya uhan. Atuh mau jadi mah plong. Metisna urang. Setelah mending ngopi pe yuk. Jabuan eueuh. Keren teh ngacelon. Balik. Ayo gaskeun. Kemana ininya? Aing dahar di mana ya? Kadungan kriya di luar si Bajagal. Akhirnya mah gua diusir. Aing jadi jagal. Oh aing dek maraban sireum ieu can di Paraban ku aing sabaraha bulan teh di Paraban nya. Ya jelema, suka aing mah tunggul di dia. Baju kerja tunggul, kerja tunggul. Panjit dia mau gamblok. Dong rawayan dia kituan. Diusir aing kumaing gara-gara aing degel. Paju ke dia, makanya dia iluan jeung si Bajagal, aing geus henteu kori mah. Oh dia mah kadung aing di kuari. Gar aing cing dia mah dia ting ulah. Gawe aing ning maraban sireum daripada maraban dia mah. Wah nage, pohara dia. Geus lah aing ning maraban sireum. Dadah jadi gembel. Aduh dia. Digebung gue yang jebur. Ngapain dia? Siang-siang gini main TikTok enak ya, main goyang pargoy. Cobalah main TikTok dulu, main goyang pargoy. Coba main TikTok. Manis tuh. Luan ke sebar ada tidur kita. Alay awat. Wah, ini bikin belok. Mana yang terkenal coba bikin. Woi, Bang. Lagi ngapain, Bang? Kayak gitu. Alay amat ih. Lu mah gak gaul, makan update. Kita goyang TikTok. Lu, Bang, yang alay, Bang. Makanya kalau punya HP diinstal TikTok biar gaul. Males, Bang. Mending main game. Enak kita kayak gitu alay. Udah, Bang, mending ngopi yuk, Bang, yuk. Ayo deh. Capek gue juga, udah mulu. Blong, Hei, kembali orang tunyin videonya. bogoh dia mah baik baterai ngelabon nanyakeun. Gua dia ngaplung kain kalau belum nanyakeun. Manya deh. Bener. Lanjut ke orang dekat mana ya? Sejar ditelin itu. Ih, oh si tanah mau gambloknya. Kangen tak? Ayo, beli ta. Woi, nahan mau menuk itu. Oh, gamblok ya. Oh dia main diusir kumaing. Diusir kunan gitu dia. Gara-gara iluan jeung si Bajagal lah ini mah. Lebok ku dia ta mentakan gawe ulah iluan seta. Dari ya, lain menolongan aing malah ngabebaskeun aing. Oh gawe amat nya baik nolongan sih nya. Wah, atuh lah. Kumaha ke dia anak jelema kumaha kan? Kubruskeun lah. Ayo gaskeun yuk, gaskeun. Kayak aing makan gini lah. Ayolah. Bangsat dong dari ya. Balik.
dia enak ke mananya? Enak dahar di mana? Iya meski. Aing orang main boga bus kene si Bajagal. Itulah si Bajagal. Lumayan, numpang-numpang dahar. Iya bang kayak jelemak wae kota kapang hiji-hiji acan ya kuari. Inti nama aing menak sorangan bae moal boga babaturan. Si Jargit moal diarah ku aing. Aing nak nurutan anu viral ya. Anu viral dina TikTok teh iya ya, doang kieu ya. Ku aing supaya rubuh kumaha carana. Pangkadeula aing keren. Salam dari BC. Bantong doang kan ha? Nal aing ileung itu yo. Salam dari BC. Si Bajagal kunaon dah. Non Jargit dia. Kunaon dia nunjukan cau? Sakumaha aing dia atur-atur aing dia wawanianan. Dijingjing dia ku aing. Kapan aing batur dia? Dia aing mau babaturan sorangan bae mahirupna. Ada dia nak mau manuk itu dia di sini aing bae dia. Pugu aing mau gambluk dia aing diusir. Ya gara-gara ulinding dia. Aing betengeunah ku dia dituduh-tuduh aing gagal gitu dia. Nak naon dia diusir mau aing dia. Kan dia gitu amat aing. Kan dia batur aing hiji-hijina. Hayang emang dia aku tanggung jawab aing mah kuari dia cicing di mah dia kuari. Aing ulah mana ngurusan dia jet. Awak aing sorangan bae teu kaparaban dia. Mabur dia itu mabur. Tak hayang yang buka beban doang dia. Ngeunah bae dia. Iya. Lumayan aing ieu. Nu karung kieu jeung murung aing. Lumayan aing jeung dahar. Aku budak di ledekan bae aing. Si Bajagal diusir diarah aing. Lumayan dia. Jeung murung. Guys, itu si Jargit tuh. Bang, itu si Jargit. Kok sekarang misi mulung? Kata siapa bang? Lo tahu lu bang? Si Jargit. Lanjut bang. Jit, sini Jit. Sakit ya dalang gro-gro. Oh si Bara. Lain. Si nama aing dagang kato gadihina dia aing. Dong ku barudak. Masa aing katuli. Jit, ada gak hembung dia? Geus lain kaditu bae. Kuduan budak boga hakanan. Waking lapar. Nanoy. Jit, kali dia gitu. Jit, non dia mau gamblok bae. Diusir aing dia mah. Diusir. Gue tahu nih gara-gara kenapa nih lo diusir nih. Pasti gara-gara main sama Bajagal. Oh, puguh mah. Ya deui jeung naon jeung ilun si Bajagal. Kaduhung aing ge dia mah. Oh Jit, makana naon ilun si Bajagal. Jadi itu mah bener. Ingat Jit, hidup itu sementara. Jalani apa yang udah ditakdirkan oleh Allah. Intinya kita hidup harus bersyukur kepada Allah. Oke Jit? Cek bos. So, oke. Mending mulung dikit los. Lo ilun si Bajagal. Kira gitu mulung. Dijual ke hasil kan lumayan kan. Ya aing mulung ya. Oh, Assalamualaikum. Salam, kira itu.
Aing diusir ku main. Bener tanya. Aduh. Alhamdulillah ngan ngimpi doang. Balik lah aing. Bisa main nyaran. I love you mama.